Cienījamie žurnālisti, esiet sveicināti pēcspēles preses konferencē. Latvijas kausa izcīņas 8. finālā futbola klubs Jūrmala vēl iet pārspējis FK Valka ar rezultātu 13-0. Tagad dosim vārdu abu komandu galvenajiem treneriem, izteiks savu viедokli par šodienas spēli. Sāksim ar uzvarētājiem. Владимир, пожалуйста, ваш комментарий по сегодняшней игре. Доволен результатом и доволен подходом игроков к игре и к желаниям. И, были очень неплохие эпизоды, что касается качества. Так скажем, положительные эмоции в основном. Наверное, все. Treneris saka, ka viņš ir apmierināts ar rezultātu, apmierināts ar spēlētāju pašatdevu un pieeju šai spēlei. Tāds īsts komentārs. Tagad lūgsim FK Valka komandas galveno treneru. Jūs komentārs pēc spēles. Tā kā var teikt, ceļa rulli mums pārbrauc pār šī komanda. Ja. Es jau puišiem teicu, lai uzstāj šo spēli kā svētkus, ja, kādu viņiem iespēju ir dot. Ja. Pietrūka arī spēka, varbūt daudziem arī tās ticības sev, ka varam arī tomēr cienīgāk nospēlēt. Bija uzdevums neielaist tik ātri golus, ja vismaz 15 minūtes noturēt, jo mēs zinājām, ka viņi droši vien mūsu pašu sākumu ja, neizdevās noturēt. Ja. Gribējās jau tomēr mazāk rezultāti, ja, un tie tālu sitieni ielidoja ar tā jocīgu bumbu trajektoriju, pie tādām bumbām neesam pieraduši spēlēt. Bet es domāju, ka daudziem spēlētājiem tā bija laba mācība, ja, kur viņi izmantos nākotnē. Un cits līmenis vienkārši un viss. Izbaudījām to. Viss tā. Jā, paldies. Tagad lūgsim žurnālistiem uzdot jūsu jautājumus. Jūrmals trenerim Gobičevam pirms pāris nedēļām pārbaudas spēlē bija vairāk citu spēlētāju komandas sastāvā. Mešs bija Pihockis, Jerkins, Ivaško. Vai tas, ka viņi nav komandā, tā bija jūsu vēlme, jūs viņus sasījāt, vai viņi paši izvēlēs kādu citu klubu? С каждым по-разному. С кем-то мы не хотели расставаться. Хотели видеть у себя в команде. Факт на сегодняшний день такой, что этих людей нет. Нет с нами. Pieteikumā ir jauna uzvārda no Krievijas, no Lietuvas, ir arī citi, varbūt sīkāk pakomentēt tieši par leģionāriem. Kas viņi ir, no kurienes un kad mēs viņus varam redzēt no komandas sastāvā? 2 легионера из России. Один нападающий. Он представлял футбольный клуб «Москва». И один защитник, тоже с опытом игры в российских лигах. Что касается россиян. О ком еще вы спросили, простите? Да. Его, скорее всего, он в заявке, но мы, скажем так, посмотрим, есть ли смысл в дальнейшем сотрудничать. Я думаю, что да, что это вероятно. Но хотя на сегодняшний день, все, кто сегодня выходили на поле, у нас еще есть игроки, которые уже заиграны за другие клубы в Кубке Латвии. Это костяк, который будет нести основную нагрузку в чемпионате. По-разному было. Конечно, чем-то недовольны. Не все сумели сделать. Не все так было, как надо. Но сейчас надо смотреть вперед, работать, смотреть в будущее свое. Kļauklis aizsardzībā pastāvīgs risinājums vai uz šodien tikai? Могу сказать, что неплохо он выглядит в этой позиции. И вполне вероятно, что он будет играть на этом месте. Роланд
универсальный футболист, в чем его большой плюс. Его можно использовать на разных позициях. И сегодня он смотрелся неплохо в позиции левого защитника. Ну, будем решать, будем максимально находить максимально возможные, максимально эффективные способы ведения игры, расстановки. Там у нас до первой игры в чемпионате еще есть неделя. Вот. Будем думать, как его использовать дальше. Par stadionu bija kaut kāds problēmas ar slogu stadionu. Spēlēsiet tur, tas būs jūsu mājas stadions vai tomēr? Честно говоря, я не вижу проблемы, почему мы там не должны играть. Вот, но что касается вот этих организационных вопросов, наверное, скорее это надо задавать нашему руководству, менеджерам. Но, честно говоря, мы планируем играть там. Ja jautājumu vairāk nav, teiksim paldies treneriem, paldies žurnālistiem par preskonferenci. Veiksmi nākamajā sezonā. Да, спасибо.